Мажарстаннан кейін Юнус Эмре институты 3-ші рет ұйымдастырып отырған Ноталар саяхаты атты концертімізге қош келдіңіздер. Осы шара үшін Түркия Республикасының Алматы қаласындағы бас консулы Еврем Müdürüsoğlu мырза бүгін арамызда. Қадірлі ағайын, бүгін сіздермен бас қосып отырғанымыз үшін қуаныштымыз. Қазақ пен түрік түбі бір, ділі бір халық. Біздің қуанышымыз да, қайғымыз да ортақ. Ақын Мағжан Жұмабай Түркияның басына зор күндер туғанда алыстағы бауырыма деген өлең жолдарын арнап қолдау білдірген жоқ па еді. Ал Ахмет Яссауи бабамыз шәкірттері Түркістаннан Анадолыға дейін барып, ілім білім шырағын жаққан болады. Алтайдан Түркістанға, Түркістаннан Анадолыға дейінгі өркениетіміздің екі өкілі қазақ пен түрік халқына шын жүректен сәлем жолдаймыз. Бүгін мұнда ортақ өркениетіміздің ізі ретінде қобыз, домбыра, саз тартылады. Бізді осында, ата жұртымызда жылы шыраймен қабылдап жатқандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Олай болса, концертімізді бастауға рұқсат етіңіз. Үлкен әсер алады деген ойдамыз. Ендеше сахнаға Арсланбек Сұлтанбеков пен оркестр құрметпен шақырамыз. Kez жақсы болсын, бауырларымыз, arkadaşlarımız, dostlarımız. Bugün tarihten қарағанда бұл залдың салоны ішінде продолжение, devam ediyor Türkçesi desem. Bu salon eski zamanlardan қалған, bu yerde көп адам жүрегіндегі халықтың проблемасында, халықтың санатын көрсеткен бір зал. Bu sahnede bizге бір Алладан бір нәсіп. Бүгін doğru mu? Сізде қонақ болып бүгінде біздің жүрегімізді, көңілімізді көкке жетірген бір қонақларсыз. Ben Arslanbek Сұлтанбеков, Kuzey Kafkasya'da Koban Novay'dan баласымын. Bir жол болды, 2003 жылда бауырларым, қазақ қардаштарым, қан қардаштарым нәсіп болды, Астанаға келдім. Онда 8 жыл Республиканский гвардия президент оркестрында Аллахтың бір нәсіп болды, жұмыс істедім. Ondan bir 10 yıl son yol Türkiye'ye Dombra diye bir ölen kanak cahil Türkiye'ye gitti. Biz de Türkiye'ye gittik. Ondan bugün bir neyse продолжение sizden olur. Biz bu ölen hatta Türkler Gidiyor деген bir film var idi.
Ertuğrul, Osman, Diriliş, Kuruluş, Osman Bey, onların nesini yapan stüdyo Mehmet Bozak'ın film, onda bir filmge bu müzikte çıkardık. Türkler geliyor diye, ben çok inanamam, çok bilemeyiz. Ben de oynaya 58 yaşına geldim. Dünyada ne olgan bilemiz. Bugün de çok milletler var. Bunun arasında biz varımızda Türk halkımız, Türk dillesi de bir millet oladı. Ama biz Türk'üz. Onun için bugün de bir kavamızda bu zalga, bunun ruhuna Türkler geliyor diyen öğrende sizleri şükürlasayız. Geçiriz. Haleluya, bizim asıl program biz
Yunus Emre İnstitut var. Türkiye'de Yunus Emre degen bilmeyen adamlar var olur. Onun için bir oruç söylemege 700 yıl zamanında burun Türkçe karşılık dedim. Öğretmenlik oldum ondan. Yunus Emre degen ne bolgan? Poet, Bogoslov. Bu yer ve göktün arasında bolgan adam, can var, yürek var, halk var, komşu var, bala var. Onun bir söylegen o kadar terin algan bir şair. O Arjantin'de de söylemiyorum. Bugün bir söz söyleyip ya da Sigagarene yazıp 100 yıldan toy narod kada onu söylese kalay akıllı sözler gerek. Onun için Yunus Emre'nin 700 yıl burun söylengen yazgan "Ah nine ömrüm sene" degende Türk Oğuz dilinde söyleyiniz.
Daha da bir öğlen, anda varayım diyen. Anda varayım diyen, dagadayız. Kim bilir? Anda varayım diyen bu terin bir neden alan adam dünyaya gelir, dünyadan gider. Onda bunu bolgandan soň ahir dünyaga gideyim. Bunu istep kalgan şeylerinde etsem ahir dünyaga gideyim. Benim dostlarım, düşmanlarımın jakсы bolganын olarda da ko'rsam ahir dünyaga gideyim degan bir şarkı. İnşallah bir proyektin basında biz Yunus Emre İnstitutu'nda bu proyekti başlanan kliplerimiz de var. Bunu Kazakça, Kırgızca, Tatarca neterimiz degen edik. İnşallah da o sözlerde başka türlerde Allah buyursa çıkaramız. Oh
Buradan айтқан zamanda bir жасау көздің алдында кетеді. Şimdi dervişlikler ki bana değil. Derviş bilirsiniz ya, özünün bir материальный yerden ayrılıp духовный bir ruh için yaşayan dervişlerimiz. Onun için pek öte bir жақсы сөздер var bu yerde. Özünün жасауын biraz düşünген ата-анасын düşüngen adam bunday fikirler бастау болады. Onun için көп söylemeyin, bizim İsa Kapayev'de bir ayet var. Сол айтады маған. Я сен ашықсам, жыра дейді, көп сөйлеме дейді. Onun için dervişlik der ki bana, sen derviş olamazsın der. Her bir adamımızda 5 gün bölmesi de işimizde biz hayırlı bir katelik ettik. Üydün içinde, kardeşim, bağırmama ya da dışta avtobuslama, samolyotlama. Onda bir тазалық іздеген, тазалық көрейін деген заманда бір бешіктен шығады. Біз балек туымыз терезеден кіріп шығатын. Біз адамымыз әлбетте бір қиыншылығымыз болар. Оның артында Sinan Can бастаймыз.
konsertleri her yerde bir başka oladı. Degende müzikantlarını da tanıştırmadım. Ama sonunda hazır bir akcent etip geledi Kazak jigiti Kızılordan Ercan Arkabayev'in bir Kazakistan'da yeni bitirip Türkiye'de üniversitede adlarını da bilmemişsiniz biraz değilsiniz. Üniversite mi? Ne? Magistratura, doktorantura gördünüz mü? O çok yüzük kızıla orada hocamdan Astana'da durandan çok dostlarım oldu. Müthiş jaksı müzikantlar. Onun Ercan'ın Korkut Ata degen bir proje çıktı TRT Turizm televizyondan. Ondan Korkut Ata'ya bir program yaptığımız. Onun içinde size olması bir cana bir ölen yazma gerek. Onun sözlerini karadık. Ercan çağırdı o müzikada. Onu söyledi. Hazır onu söyleyeyim. Ağaç dersin sana arlanma ağaç. Mekke ile Medine'nin kapısı ağaç degen Korkut Ata biliriz o bu dünyanın eski bizim Türklerden de biz biraz bilemiz ya eskilerine bakan zamanda gök, bulut, yağmur, toprak, kum, önemli hayvan onun içinde onun Korkut Ata'nın ağaç degende bir ne bergen man kon bir sözden ağaçka aytadi terek les yeri var ona aytadi ağaç deb sen dedi Mekke ile Medine'nin eski ağaç deydi sizge söyleyemiz. Ağaç desem sana
Türkçe öğrenmek isteyenler var mı? Biz biraz yorulduk. По-турецки хотите научиться? Biz biraz yorulduk ve bir sürprizimiz var. Hazır. Sahneye çağıramız bizim kızımız. Tolganay kızımız, kardeşiniz. Gel bekleyin seni. Saklayımız, tutuyoruz. Bizim olaylar Kuzey Kafkasya'da 109 bin halk. Любой регионда Северный Кавказда biz коренной халықпыз. Az aydır бұлай тарих бізге қаршы бұрылды, арқасына бергендей болды бізде тарихта. Ama қазақ елі, қазақ жұрты сау, бұл домбырадағы қобызында, бұл ескі ата-бабадан берген дестандарында, Ноғай дестандарында сақлап, Ноғай дестанында бүгінге жасатқан қазақ халқы. Ал қызымыз қала бір тарт.
Türk olarak Türk bu halkları biz dünyada üç boy, üç soy, üç grup var. Kıpçak, Oğuz ve Karluk. Karluk Uygurlarla Özbek kültürası. Kıpçak bilesiz. Biz bu coğrafyada bizde bugünkü Kıpçak'ın kültürasının Kırım Tatar'dan Türkiye'ye gelip Türkiye'de yaşadığı bizim Akdeniz dostumuz var. Öte şahsa kendisi Japon dilinin spesyalisti. Okuyan üniversite bitirgen bazı çok neleri var ama bir müzikant olayım ya da müzikant olup dünyanın akşasını bir geceden adam emes. Onun için biz canımızda olan için жүрген için biz 10 yıldan beri beraberiz, birgemiz. Aldeniz sen bir söz YouTube'da adamın adı Kemdu izledi. Maşallah. Assalamu alaikum. Hürmetli öğrenciler, kabul. Almatı'da ikinci net olan Almatı bana ülke olmayı Naciye'de Kürt adamla Kürt şiirlerinin Kürşü'nün Enşi'nin tanıştım Kuan'ın olanlar şahit alamam. Hazır siz Türk halklarının müzikası birbirine bir candan karasanız alыс болады, bir candan жақын болады. Олардың мысалы Алтай десек, Алтай кişilerinin, Алтай адамдары көмеймен айтуға болады. Олардың Қай Қожон деген бір әні бар. Қай Қожон деген ол дастаннан бір бөлек. Қай Қожон біздің Жана Айжанованың әні. Қобызым деген әні біrebir de tipti ұқсайды. Ұқсас. Сосын мен бір Алтай вариантын сізге ойнайын. Сосын Қазақ вариантын ойнайын. Сосын тағы да кішкентай әнім бар. Сөйтпейсіз.
Bölümü Kadir Mırza evet. Emni Beşirkan Termoziyev Kazak olsun dedi. Yani. Yok olmak dedi. Çok olsun dedi. Yenilerimiz olsun. Size de rahmet. Biraz yalan. Ama acayip bir adam. O Türk dünyasının hazır internet var, ne var, başka dünyada da var, hepsimiz ama bu kadar adamlar bilgisi vardır. Biz biraz Sovyetlerden algan eskilerimiz. Acayip bu. Çok rahmet. Allah'ın başlıyor.
Bizde Navaylarda bunun bir maqtanish bir zat var. 8 komanda var. Futbol oynaymiz. Mini futbol. Norvegiya, Gollandiya, Germaniya. Enteresan bir zat. Navay Novalar jayrab ketgan. Nega? Bu nening muzikning bir nesi var, hikoyasi. Buni biz Qobonda bizim Oqsoqol Birgitning nesi boshqani ağamız ne aytadi, ya dedi, bir tush keldi deydi, bana bir aklı bo'lsin deydi. Keldi deydi bu yoqqa. Eski 20 yıldan o'zdi. Ondan o yerde oturup biraz ona dedi anlaşılardı. Bir iki üç günden şaşı ak, sakalı ak, aksakal Türkiye'den gelgen Navaylarda göreydi. Sol ak Kögöşin degen bu yerde nesi, Kögöşin'in yazılarının jül izlep kelgen жоқ. Samolyotga oturganda sovetskiy zamanlar ya, kurban olsam da keteyim göreyim deb kelgen. Enteresan. Şimdi Navay Kazak bavurlarımızdan biz bir ayırmaşlık bir şeyimiz yok. Hazır Navay'ında birge jirmaymiz. Bilesiz, Kazakistan'da Navaylar, Navay eli, Navay jurtun, onsan Navay diye köpçülük. Onun için Kuzey Kafkasya, Kafkas tağlarında joğar büyük selamlarımla Kazakistan'dan, Almatı'dan ruhu bugungi kundeda жүріп kelgan zaldan Navay elini birge jirlaymiz. Niyami? Mikrofon çok deb qaramamiz, beri. Döndürmey o'tirasizlar qo'noqda.
Menimce dostumuz bizde көп жерде кездесеміз, көрсеміз, әрқайым групп оны қатынасымызға бірге шақырамыз сахнеге. Біз біраз Армысыздар, құрметті қауым, өнерсүйер қауым. Асанбек аға, қош келдіңіздер амандыға. Асанбек ағамен жан-жақты бір халықаралық фестивальдарда кездесіп тұрамыз. Өте сағынып қалыппыз. Ағаның дауысы керемет, әні орындауы, домбыраны тартқаны. Енді осы залда отырған барша халықтың ата-бабамыз бір деп ойлаймын. Өйткені біз сонау көктүрік, сонау ғұндардың, сонау сақтардың ұрпақтары болып келеміз. Сондықтан осы ата-бабаларымыздың рухына арнап ең бірінші Тенгир Азон деген шығармадан бастайық. Кеттік. Şaşırağın kanmazda
Енді бір орындайтын шығарма, бұл жерде де қазақтың қылқобызы, қазақтың саз сырнай деген аспабын көре аласыздар. Келесі шығарманың аты «Ауту». Мониторға көру. Енді бір келесі тыңдайтын шығармаларымыз бұл әрине қазақтың тарихы, қазақтың жері, қазақтың елі. Елім-ай композициясы.
Ал кеттік. Соңғы бір біздің орындауымызда шығарма, оның аты «Шүкір». Негізі бұл шығарма жуырда шыққан жас шығарма. Бұл жалпы біздің елімізде, біздің жерімізде бәрі аман болсын. Құдайға шүкір, дендеріміз сау, концертке келіп жатырмыз. Жақын арада бір қатты бір қорқып қалып едік, бір жер сілкініс болып еді. Оған да бір шүкіршілік дедік, оған да бір тәуба дедік. Басымыз аман, деніміз сау, аспанымыз айдай ашық, ешқашан да соғыс болмасын. Сондықтан шүкіршілік, шүкірлеп аман есен жүре берейік. Кеттік. Қазір программамын берген шықпа берген образне бос жер болмасын деп тағы бір сөзіміз қайда ауада дейді. Ата сөзі диyor, баба сөзі diyoruz. Ondan bir müziğimiz var. Babaların aytқан сөзі қайда ауада.
Kardeşler, Abzal, kütemiz. Dombra, Kazak şehrine geldiğin zaman bu iki ruh alın, biraz Almatı'ya, biraz Kazak konsertine geldiğin zaman da bu 3 мың zal болған жерде не күйлерді нелерді көргенде жүрегім ондай болып көтерілді. Ноғай жалғыз емес дедім, бұл дүнияда қазақ бар дедім. Оның ішінде домбыраны сөйлейміз, бәріміз бірге. Не бар я, глобализация деген зат. Өз ауылдың ішінде мен ауылдан шықтым деген, оның үшін ұялған, түркше таныман деген адам жоқ болар. Ауылдан шықтық қой. Бүгінгі күнде ауылда болған культура, ауылда болған адет, жол берген біздің ағаларға, әкелерімізге, аналарымызға. Оның культур жоғарыда. Городқа келген сайын Чингисхан айтқандай моңғол қалмайды дейді, тарихта бір жерде сөйлеген дейді, город болса. Оның үшін ауылдан шықтым деген бір өктем. Ауылдың балаларымыз, қазақтың ноғайдың балаларымыз, оғыз қардашларымыз, түрклер жанымызда. Оның үшін бірлік деген тек сөз болмасын, бүгінде бірліктің ұшқынын көрдік. Оның ұшқынынан бір елімізбен тұтып жоғарға ұштық. Домбыра, не демек домбыра, мен аңлатқан заманда қазақ домбыра, қазақтың бір сөзі бар, қарындасым, сен айтасың ба? Жоқ, нағыз қазақ.
Kazak jübile, Kazak öyle, Kazak milleti. Sizden beraber olduğum günde dostlarımız, akrabalarımız, hepimiz Türk dünyasına, Türkiye'den gelgenlerin köp bayraklarda yakıraydı. Her daim de onday olsun. Bizim atalarımız da bu günlük görev için biz bu günlük görsün diye köp güç sağlayanlar, köp can vergenler. Allah cennet etsin bunlarla bu dünyada bizde milletimiz çok olmasın diye bu günge geldirgen. Biz de inşallah devam, Türkçe devam degen продолжение. Devam aldılar. Allah Kazakistan, Allah Türk halkları. Biz konserimiz oldunuz. Biz sizge razı olanları Allah razı olsun. Sağ olunuz. Sağ olunuz. Rahmet. Ben de şarkı söyleyeceğim. Öncelikle yüksek sanatınıza, ağzınıza, emeğinize sağlık. Bizi rotasıyla yolculuğa, güzel bir yolculuğa çıkardınız. Çok teşekkür ediyorum. Türk ailesi ne kadar büyük bir aile, ne kadar zengin bir aile, ne kadar kutsal bir aile. Birbirimizi esirgeyelim, koruyalım. Her zaman yaşasın Türk, büyük Türk ailesi diyorum. Sağ olun.